Ia whatalofa atu Samoa ai lenei taimi o le aso a lo soifua makia ia le li o tatou me ka lenei taimi makia ia o se taimi whapitole ni matanga le a o matalofa tamanu ona se tasi foi ona matawhai oi o la whapea ona anga atu iai i tu sai foi ma le aso whapito o whaingoina o le International Archives Day o le aso iwa le o uni o tausanga nei o la whaingoha ai le nei aso whapito le ngata Samoa a le lalangi atoa. O le nei la tausanga e tolu ni manatu au tu lava o whapea o na whaatawaina whaamawhaina a mese lava le vaenga le whaatawaina whaamau ia o le manatu mua o le tato ngalu e whaatasi o le collaboration lea na ia whaatawaina whaamapopo tato whaamau i se awala e malu ia ai ia ai whaapea foi o na sawo ia wano tusa e tui ngātu i tangata uma ia ko o leo whaingoina o le inclusivity pa ia mawhai o tato tali atu i so se vaenga umo whaotino whaamaunga pei o le accountability so o awanoa uma ia manatu au tui tolu o whaatawe nei tausanga o le ala val awa tuai le mamalu o le awhia ina ia whapena o na tau awhia mai masu mai le laumua nei balifa le matanga luenga o ngam talo ngam manganu i le aso iwa o uni o le awhapea na talalo i ai le manuemoi o le leia spapitoa o le International Archives Day e tato patipatia ma tato awai matasi bifo le lalangi atoa le whata awaina o ngaluenga atau wha maunga